Ayan, kat kasla nang ngagagpay from your mom nga iti agbalin nga principal to DJ Villa Carmen Elementary School kat ni Sir Joel Vaibado. I'm sure adun to apo tiragragsak dita nga nagmayat nga kadkadwa mo dita nga maestro kat kasing-ising buat na isam la unay and naragsak mat nga panagpanaw kini Ma'am Torquesa Ijaya Villa Carmen. Thank you so much for serving apo kita. Serving the students, the pupils of Villa Carmen. Villa Carmen. Yan, kaya katagitimet at dumapay apo nga principal, ita Iliti Ramon nga mapanti sa bali manen, apo nga luglugar. Good luck apo, ket sapay lang kumata itultuloy ulat ta, nga agbalin, nga pagulitanan. Tagiti ubing. Po, nakaununag nga talaga. Isong arot nga inaramid ko apo, DJ Sunata nga Anti-sofing. Mayan na ito plaunay apo kada kayo, nga mga sursuro nga awan, iti banbanog na apo awan iti dandani handa pa'y matulogan no pa nagpiprepare iti lesson plan reports na kastaunay aggas-gasto da pa iti personal apo nga kwartada tapno laang mapapinta sa dagatay uneg ti pagbasaan so iti panangingato mi apo iti ano ti thumbs up na ti Ilocano nang atatimanan Tangan. Yan, iti panangingato mi iti tangan mi apo para kada kayo nga mangisuro-suro nga rod. Ayan ti suping agaapan dagiti upuping adan tumanen nagipulong tumpan nagaawiden sada kan tuman salangaden dagiti naganaken piman kapayan si kantuman ti dakesen ayan ti suping rabi unsi mumulagat kapailaen lesson plan test papers can quizzes ti sang-sangwen sada kantupay apaen unadan to a favoritism pati ni principal ayunan dat naganaken ayan ti suping unay adundong ti upubing tay awan balon na pagpasarem no daagibit ket ay ayuem intong isudat din makelen padrina kanto pay manen isalda munta ATM anti suping ayan ti suping mas masetas mamanting kaubraen day ta arubayam nagranyag ay apalak paikit din no pa nagseserek bagkatang si papasu abunagen samtula iyawid no nagtengen bakasyonen ayan ti suping ayan makasagay sayen kasta apay ituloy mo paparaw asumanao alae muntoy native amanok ang agas mo taban-banog pambaramton amang ipasada ito'y baro bagay musika ayan ti suping unay adungdung munti upubing tay awan balon na pagpasarem no dagibit ket ay ayuem intong isudat din makelen padrina kanto pay manen isalda munta ATM anti suping yes in the observance of World Teachers Day last week ayan ti suping unay adundong ti upubing tay awan balon na pagpasarem no daagibit ket ay ayuem intong isudat din makelen patrina kanto pay manen isalda munta ATM anti suping ay anti suping mas masetas man ti inka ubraen day ta arubayam nagranyag ay apalag paikit din no pa nagseserek bagkatem si papaso abunagen samtula iyawid no nagtengen bakasyonen samtula iyawid no nagtengen bakasyonen
manen. Kat sabi lang kung maapo na kitinagannak at hanla ang apo nga dita Facebook ti pangipakitaan nyo ti panag yaman nyo kadagitoy nga mangisuro-suro kadagiti anak tayo. Mabalin nyo met apo nga immaterialize ikatangan nyo met iskudo ati lipstick kas dyan. Wow. Dikati adagiti bagda nga. Pagkida yan. Something like something to keep. Ayan, mga masapol Shoulder ka bag. regalwan nyo tinangina. Something to keep just to show apo nga agyaman tayo kadakwada. Ta sa Ay, so balimat. dati may kadwa nga inang kantatang. Nakabangbangat ta anak yo kakaasi talang agtop-topol piman tabawan Wala. matan iti Agbaot. agbaot kada agkudutan kakaasi ng agtip-tipol si kanto pa nga naganak kanas ta unay nga babaot ti magangganap ti anak mo lagi tanto laki idimot na maestra laeng kakaasi ng agtip-tipol ta maiparit nga mo ten. So no dati panahon mo ten kasi di last week talaga nga World Teachers Day I get umasot ka mo basit yan iti gatang mo iti urino detay walis tambula ang serbi di unig ti pagbasahan takil nga banag yung nag-donate ka iti daspan nga digital nga adjay susupo na dagiti I mean anything abo nga mabaling Jong ko madakas jay. adda nga talaga iti basuraan da kat agsusup iti kwa mo masapulon ti kung mangkay-kay di dyan ta makina mismo. Ayan, if you can do that, apay kidi nga saan diti Pilipinas di kadi o para pagsiatan tapno nga tay anak mo ti agpitpidot ti ruot. Winumangted ka ti grass cutter o taano nga gitugtugutan ang mo ti kumpay agdaldalos kas di laeng apo. Wino reaper. Ay, nanginalaw na yan. Ay, kasi laeng. Anyway, ano lang maiparang mo nga agyaman kamat kada kita nga mamaestro nga agtep-tepul. Ayan kan mangdungdung mo mangisuro-suro kada kita anak ta awan tayo apo nga nakaadadal no awan ta kita nga nangisuro kada tayo. Kita man lang. Ang aro ta kita manan nang kabla walong. Hello po ulit mga sir, pabati naman po kami dito sa Hong Kong. Pabati rin ng happy birthday kay Ate Mirna from your sweet adding Margie. Nagbangal daw you sir, pagablao man da kami dito San Marcos Quirino Kaskada. Kadong, naning tatay, it's me, Bong. Patugtog man jay diskumpiyado. Medyo maang sanak sa dita tatata nabambanok ka na pipuyata. Hello po kay Jun at JM pagkilit nga po ako si Dion ng San Miguel ng happy birthday sa friend ko na taga Villa Carmen si Kuya Leo. Happy birthday sir, more birthday to come at pa-shoutout na din po yung mga tropa ko dyan sa Villa Carmen sila Ariel Pasion, Justin Pasion, Clarence Kabatbat, Godwin De La Cruz, Julius Cato, Richard Kalamkam, Reynald Manuel, Kenneth Pastor, Jack James, Pastor Inyong, Birong at sa lahat na di ko na maalala yung iba. Paplayong Ilocano sana na birthday song. Thanks po at advance happy birthday sa tatay ko this October 9, 60th birthday. 60th birthday. Nalagip na kinablaon dahil tigagayam na di na binalikas dinaga ni Pudrabels na. Okay. Pabati sa all members ng TCCP Isabela Toyota Corolla Club Philippines. Ano ni Chris Ponayo. Yes, nakakuan kasi siya hello to Kuya Billy Mindaros. Naka-share din ti group nalada nga group. In-invite ang sa group. TCCP? Yes, Toyota Innova ko na vale. TICP yun. Ay, okay. Anyway, Corolla yun, Team Corolla yun. Sige ka na, ikaw na. Oo, ako na talaga. Ano yung bag nga, malum, kablao man ti Dakanay family dito Rizal. Request ko matitir ng botan. It's me, Jenny Dakanay. We are not singing this bass, Kapsat. Sorry. Okay, good afternoon. Get ko man aming nga listener show dito Ipil Echage, The Amador, Temelda Gonzalez, Sir Alfred Bartolome, dito Majesty, Mabini, The Family Groyon, Family Mejia, Arub Jones, Ken, kasama dyan akong Raymond, Dita Garita, Magnolia, Gregson, Groyon, naka-duty, Jemang Inasal. God bless and more power po. Thank you. It's me, Meli, Evangelista of Groyon, Ipila, Chager. Kasi kumatitay, lana, kantaan nyo ko na. Hindi lang na Arub tinagme ka. Ayan, actually, adalangin upat nga kanito apong 2 minutes. 2 minutes. Adwalanginan. Okay, tano sumagpat abo iti orasan tayo iti alas 2 ti malami. So nga
Dita na po, nga aglapas si TV kadto nga paset, Kaya katantabayanan nyo. nagsubli kami damdama. Pwede nalapas nga so, kung manin, sumampito ka mga dagusan. Okay. Ang tabayanan niya po iti maudi ken last part. Apo kasi nagpatpadan sa dayjay. Apaset ti programa mi na polwan at da kami manan. Ayan, hang kayo abog yak akar ti radyo tan iyak kayo umakar kami mutan ti istasyon. Okay, nga ro, nagsubli kami apo.